Mwancho muligereria na gukwanire wonandonsi asobereta swemargoba yabono chinga kichindena nengo kwaligania asemesa ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabono margoba elinkomanyari twabireto kwaliganire kurose mambya yarenge ntambe kitali kinemero ngetatone yemo litukulyo moria somuti nyumo tangani mwaka buikiri bubere na merongebere nebere elibegore lile lituko lya Jumatatu nokwegena kwa nebuna litukulya wambya lya koira ekarwasoira sinkana boigo ara andonsi turigerete kone kiatwa komanyiri buna abakagwateka manga kolekana inyura abaraya basubati meye county ya Kisii nigo bagendra gweta chinsemo eganga yabene nento chiko komanya neri na boigobona ensemo yendemero ime yorongorwa gusibone chinsemo chindege egendrete koleta chitangutangu ndo chikomanya mange kurwa asenseme na boigensemo ya siasa byamo bege siasa bono mbichi kubunwa wango igahayamo na yanda mange na kwaliganda nkomanya senchira yobo Amayia Ensa Eyemo yabono maragoba litina nenkuruko Vincent Onyancha. Abaraya basubati abubare abayemusiye nabo igo bakuriye keruko kyobo emusiye abasubati meyor gongorwa gusiana ne county ya Kisii nigo banyaragweta chinsemo imeyo mucyobo songa se county yega elikonyara kubolia abantu kubwata chikura na seganga yabo nuko umwakereko komurewe kyamagyo demrero dinga asobo choryo bonene bole bosyo omulikeito mirded mumanyi igatwaliganira roboti rokobwatia amatuko atano nomo oka atigaire ilio omoroberio bokwelikia ochigwa kanse enambenge kegima y'abantu bakwelikia nigo yarorekanire Amayia Ensa anene orogongorwa gusi nigo ekiombe kyobocholi ne chimbebe IEBC keganetigo ikera abantu 1,400,000 asentundeye Amayia County ya Kisii ekiombe kyabangina abo bale abarai anene mono aba MCA abachole boigo bale ababwatani bo moraiwe kyamagya ODM Raila Odinga nigo besokia na gosemia abantu gwesokia na kwelikia eliokoba abakichikura tukulia lero twasira na bangina tweruete totete botebya abantu baito babwate chikura bagaka bangina basae abana poda bonsi tweruwe tosoke linde tobwate chikuri kyere nerenga kiyo mwelyo totaragenda chikura nonye chinga kichiabire chinkong kento nkeo kera konye kwetani ekura yao nerelyo giri yao nero chinguru chiao nakobeka Raila Amolo status tayo mundu enkuba yao sauti yao nokobwata ekura egere politics is about numbers and numbers na chipegete Raila Amolo abe kirogo otiaguru rwanarera bakenya totete gosoka togende turarie gusiye ngima totebya bangina basoke na kero monto anda bwatikura ntoma etenga Raila is the most popular candidate in Kisii lakini wana tete koma 100% of the votes tia Kisii county 100% ntorigo ikano 99.9 100%. Abasai kuba kwelikia na boigo abantu abagotu mbarati wa magegaha ase boigo abangina bo bababolia kubwata ekura abangina botu amugire matimoto todo totebya abantu bantu mbara batabwatikadi watezwani ninde yabo baro bari nyumba muna abantu abagotu batarimuka kumenda kubwata tikadi totebya baranye bayimukira bayimukira bayire mpaka tikadi kubwate kubwate Gingo lipotelea egetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Mbiyamono Mildred Momanyi yasorobochirwa senchira yobo ikiranu bono buna chinse mochinde asense yeto ya Kenya orongorwa gusindura tigara magega asobo tutukano bagandete koene kiwasensemo oye endemero oyote neto somo director abobole masense ya Kenya James Kemoni igobanya rego isaransa na Brian Sagini na gutumanya emechando eliyakorera abantu gosiria magimabo kubwatakana nobo tutukano bobolemo osobo tutukano wechindemero roboti ro senchira yobo ikiranu turani gonde tutusangenere omo konyu mo director ase wizara itineta mana endemero ga sense ya Kenya ra tutubike na mono asoro ngitwa usi tuwatwara romo chando bobole mo konyara bamwe baitandi gorimo aba monto ke tabwa ditaito dinte tarara tutebi binte byo sipina kiumonta bande ko bwate bakobikera ende toke hanie bintu ne biga byoko itana Dr. James Kemoni namna yo mokonyi bomo director ase wizara ya land sike ga sense ya Kenya
Orongorwa kusitwanya rumo chando sana nene mona sama na Ndimiro. Timanye timna inua se ministry ndem na mwana minto ga na kimo konye moyo mwana kimo chimonche binde byonse. Yembe mona seli swali le mutangasachi yende kitanga ningeli na ntutagete na ndo tubangete twale travel of Nyamira twamenta of Soro. Sababu komenda na baki. Wa sawa ndo ko mento egere tolente gendo tukuruka digitization timetina kinda kabeke kusi yekerero tubeke chire ko digirie se chibichi computer ime ko gwate taito yao yaba nereri to kuligeriero ero kwa bintu byao bose na toko eri sakarantu gwate gendo to kubeka ali ofisi ke kworo kikene kitwako etigera ndo bande bakwenda barusi ba ofisa bande to kumana kibali kiro muntu nakinire njera yae usaba ndo mali ba sali barusi bintu batuta bintu byo muntu wiko kwanyara taito yaote ya so kolenda kwanya muntu ndakawate taito naye kugwate nyumbu umuri mugwagachete muntu ndagwate taito naye kugwate yao lakini yaote yesereko na enda nayo wato bumaene nayo wate document ndonga ikinto temete na ndokonyora ndugwate backup system to check tora generate taito enda twako akorwa wangu kurwa ntolengereti gento na tia ndo baito kurwa to mugondo okon we board oli okolema yende se board otaichetie board onyole consent no romo gondo yo tugwati to okon na ndi yimini tuno oneli kuno mundo kwa mwere jibese ituragora mugondo kiarali no twali taito erikene ke koromanya ngabone taito didi omuntu angoni ro limete taito didi yiga ne yake maene usine legit ngende kitangani kabisa ngenda ali office alliance kole sacho na ndi kereko akole research ye tebya abantu baito bakoe ubutuki history yo buri mu bokoro nyuma inki bwalenge ki document yo ne transfer nero ekoro ku muntu na wate transfer inyore keroro na no buri mu migondo banate bo kwende board e consent ye board njale ngoro tuje kwenyora kugwate taito ya lengembe nero bwate abo ofisa baito mbali tayari kubakonya banyore kwirende ko baudumeye ina chisachi mposa njiri wakanirwese chitaito ekere chire bibere ko tatu amangana ya esheria bataba kwende court ndubu atinguru ra endo tebe na council ile taito ne court ne gendo gekwira matuka mange ntote getito ikerago tia bantu bateme ku check taito mapema bataraonerane. Biamono Brian Sagni isena ase oro boti rugotigana nere Brian igo tokumanya kumuno monya kerobo oborabu polito seborabu ODM political arena popa oyo manya kantabuna Edward Yongeri ni gomono anyarega kubolia abantu kone kibuna nkubwata bali chikura sobonge asiganga yugo chikuba chora bara yibara bakonya sobo choli bone bogo okolekana omutinyo gatana gatatu mwaka bwikiri bubera na merongebe nebe nigo chinga kichi ya bodribuna ekura yawo yoka nera okonya gochora umurayumuya Edward Yongeri kusema nyakanitena political pendisirine ngongurwa se county ya Nyamira nenga kitandira ta ko register chi kura sengenjo oborayo woniga maite kura yao nerego ko umurai ikura yao nerego koletera kirigendo kiriutagete wango igana igwa abasaye bagatena mbatagiti ko bwata kuri sengenjo bantaba bagujubakira kura mbali ko bakonya lakini manyari ryo tabwate kuruta akekura nari gwacha ro murayo mube akaruta gete wacha ro murayo mube igo ko bwate kuro mwakire encouraging bali batara bwata talina nabasaye boko maite batara bwata chikura mbaro bakabanda bana ne batara bwata chikura take this opportunity nyuma batara sieka gendo bwate kura ligero chore umurayo ryo muyutagite gusose eri umurayo ryo mube utatagiti na hayo kagenrete ni gobono habana siasa babuli gukane kibuna nkole ndabale chinkwana chiabo obosio bokweroberia sobo choli bonene edina libatanyare gotorana na goturubani omorembe omo senator we county ya Nyamira Kongo mogeni ni gabuliro kubolia gochia sabara ibonsi konyara kone kibuna nkorandi baro morembe libaga lyo goturubania omorembe katika jamii ya Omogusi sisi kitu tuna dhamani kabisa ni amani na upendo. Tena sisi ni watu wakarimu sana. Na tunaomba kila kiongozi ambaye anatafuta kiti akuje hapa atueleze sera zake na tutasikiza. Ambapo tukienda tarehe 9 mwezi wa 8 hawa wananchi ndio wataamua. Kwa sababu wanaanza wamindu. Mimi nataka kuwaomba watu wetu kutoka hapa. Rafiki yetu Justin Muturi akiwa hapa kama speaker.
akiwa kama party leader ya Democratic Party, na sisi wenyewe kama jamii ya Mkisii tusije tukapangwa, lazima sisi tujipange sisi wenyewe. Na kama kuna mahali ambapo demokrasia imestahili ni upande huu wa Kisii. Hapa kuna demokrasia ya ukweli. Na oyo kuligie kurugo kyobo musie kurase wodi ya Bokimonge wo machoga bora bwimeye county ya Kisii ni gobono anyare kubolia banto kwenekia una nkwerenda bale na boigomba base wancha kone chikura kurensa Eyemo ochi ase ensemende omurayo manyekanete una enruche ni gate birebuna abanta bange barokane go chikubwata chikura go chia senseme ngao batari kubwata kurwa seba kurwa ni gate birebuna ni gerebya kiromosa na kiromo kubwate kura karwa ase wodi yaye rera nyare gwikirania magendero anyare gochora murayi urabakonye samarita nkuru ku Dismas wo Kondara manyikanite bune nruche kuru machoge Bokimonge ward sencho abantu bagende ko iri kichikura nabandi bagende ku transfer chikura onye kore ward X nandi kwa rusi gukorwa wajiri kubwata chikura ward C wajiri kubwata chikura oro ekera magendera gocha gokorwa kwa rule seino na kia magandara ucha ucha sei no gagonye korora se ward yago asa marata kiro ucha wakora wa transfer ile kura yachira se ward C aso taruchi go participate ole taruchi paro ole taruwa match na bintu bine tiago transfer chikura no mura yugo transfer bantu bachi kumwakira chikura oino mura yote a minute na ndeta minute bantu basai bali bakumwakira chikura. I'm also advising abarayi bali bose bakuriki biro kubya kisiasa kurubo MCA mbako bo governor litanga ni tuanchane kero mwachira matanga gari tiakuna kuramana tiago kuri political gang singa youth A youth B baje ko geromo ndogete singa jochire kisiasa tali murengo to kisiasa and such. At the end of the day we are brothers and sisters tuanchane abarayi baitu bakurugusi oriora chawo kero kero na kemutu batata gotigana na yogo ikasen semende nelibuna chinga kiechi ekero kelio bochori bogendrete korobeliwa nigo oboncheria bwokolika chianga bwarokane ko baseke no kegoro nabo igoli golio kolika chianga bono nigo lia rokane commenta omuliki tondemo Steven igomera na bonchori aona bwo kumurekera enchiro bonchori obogendete okolekana anene ime yomucho bosongoro botirwa senchira yobikirano seri tanga nikero ko ebesati Kedo quiero que por exposing of the t-shirt. Quiero que tanga ni que no quiero que por screen printing. Recoire a frame quiero que anya crane que tamba kia recoire que lieta se computer o manyo korusi. Quiero que rusi quiero que korea coding o manyo korusi elieta ese screen printing. Screen ni era to konya o print chianga una litanga na wa corresa yeye aberikire logo ikatotumie screen yeyo kumanya korosi chiambi emyaka ya mayega chianga chiale kuli kwa malieta go t-shirt printing nigo chiale chianga chesukuru hamone chibaji nonyeigo okoba okwemeyega bune ye chinyangi amatanga okoiboru nechigosori chairero gokina kwa bonchoreri obo. I can say squeezy society imebadilika kidogo in terms of the way people wanachukua vitu events. For example, like people wanna celebrate a lot of birthdays. People like to party these days, so they celebrate like birthdays. We have like church activities. We have sports. I think hizo trends zimekuwa zikigrow because people want to be identified. Yeah. Gati yobo semi boga neirime yokoli kugwechi anga gose customization asomonu bwekenya molero na amo nakoba maiso no gonchereri kubo manyi bwekerero. Tuko na machines kama heat press, tuko na printers ambazo zinaweka mapicha. Tuko na embroidery machines ambazo zinatoa logo, zile logo za kisasa vile utakavyo. Na tuko na machines tofauti za kufanya shughuli zingine zaidi ya kuprint. Ine mechando kiere imeye biasara ebi
kama watoto wamefungua shule, printing unapata ni mingi, watu wanataka kutoka haraka, wengine wanatoka sehemu mbalimbali, lazima wahudumie haraka. Hiyo ni one of the challenges pia tuna face sana, ambayo wengine hawawezi jua. No nyobo nchuli obobwata magania mange egentekere no bokorerio buyasa bagori no moki eliogokini biasara binde byonsi. Ginko reporter getaseni kia Ndizi TV kurwa sobo gatagati wo mochiobo songo elietaliane Ndemo Steven. Mbiye muno Ndemo Steven sohoro boti runo serikali ya kaunti ya Kisii nigo yaburi kunyara ko ene kibuna nkonyarre kuligereria anene abaremi abo bagendrete go tireme chando anene ase ensemo yobo yokolengana na richo tundo oyoro muliki bwekombe kya gusi governance watch ni gate biruna aigo oboyo bole ase ligereria gesara egentaga ni serikali ya kaunti ya Kisii kuligereria engane yo nigo chinga kyecho tundo bago kulige karo kyobo governor atebiruna nigo ase miaka 3 ya erechi basari meyo muchubo meye kaunti ya Kisii chitarokana chigo kolemere monigo chinga kechia buri ya serikali koligerengane ya sowango nagomokie getambo kira sokoro chibasari nabwo keya ligoli lyubuyo buri ya basari ya rusiga for 3 years basari ya nyagutunga bado tunaomba hiyo basari etoke ili abana baitu ba uti basari ya bibuli baitu suffering yet the economy is very bad embora ya tu abantu bote kusimeka ubuyo bole silingi 5000 hakuna mtu mwenye amekuja kutusaidia tunauliza serikali ase mwe komoranje ni mtu the food security kia ambate kama Kenya tele gabale ka tuna matati ase tirikitaki kwenya in terms ye ndagira enyo mtu tutwale ndagira in Kenya ile dutagete no kwa subsidy se biasara ya magoli bintu kusimeka moke ye ligoli y'ipfuma ligoli y'ikibego cyose ligoli y'ubugoyo murabona ubwo ikire buta government gerigenje to bwo chip oserigenje subsidize ubugoyo ubotese ne bitume ligoli ya license inda abantu bane encourage kusimeka ekero basimeke ngali bahanyale ko ba able to make profit. They are making losses, farmers are making losses, and we are having a lot of problems, and agriculture is the backbone of this country. Na omonogeri webunge ne Justin Muturi ni gobona nyarega kubolia wananchi kone kibunango twara bale obusiboro bonene nabayiko chinguru asibyama byage siasa sama tukambange kolengana na Muturi ni gatebire buna abana siasa nawe gana bara ibye byamma ni gobara gutwara chinguru chinyinga sebyamibi abananchi batabwatingana asebyamibi kaukona kurwa sensemo ya mwenyenye county ya Nyamira ekerekerenete asomoje gabwa matanga oyo olengete mu muromo abo omubunge wensemo ya Barabeni Mumanyi nigo Justin Muturi boiga anyarateka kubolia banasiasa gutwara maskani chimbo chingiya ekarokere bagendete kwerobelia asobo cholyo bonene buli busyo. Kitu moja nimeambia vyama vya kisiasa katika Kenya, please own your leaders as parties. Let not the leaders own parties. Parties tumezifanya Kenya ziwe institutions of public governance. Kwa hivyo they should not be owned by me or by another person. Wacha vyama, ukitaka kuingia chama hiki ama kile, lakini ukiwa pale ujue wewe ndiyo mwenye chama. Ule ambaye anatafuta uongozi, wewe ndiyo unampa na ajue hivyo. Hukumpatia uongozi aje hapo kukukalia. Tunajuaje wale ambao uko nao? Wale uko nao sasa, kwa sababu wengi ni wale wakora wa Kemsa. Sasa ndio nasema wa Kenya lazima tukue watu macho. Tusikue watu wa kupangwa hivyo. Kwa sababu wao wenyewe ndio wanatuambia hii mambo. Si ni wao? Muturi si Muturi amesimama akasema ati huyu ameiba. Si Muturi amesema huyu mwingine ameiba. Ni wao wenyewe wanasema huyu anapiga anaonyesha kidole, huyu anaonyesha. Sasa si muondoke basi, kama kwa sababu nyinyi wote ni wezi. Achia Muturi na wengine wale ambao hana uchafu.
Omunyakiro bw'ekyama kya UDA Johnson Muthama niga atebire buna barobune kyama kya UDA nigo betenerete nigo chinga kye tuguteire amang'ana ale buna ekyama kya UDA nigo banyare bakubwatana na ANC gekorwa na Musalia Mudavadi na wigo na Ford Kenya gekorwa na Moses Masika Wetangula kolengana na Muthama iga atebire buna ogocha kwebyame bogocha se kyama kya UDA enenchere yamo ya kebosani kolengana nere niga tebuna mbarabe kase yende yonsi eyo ekoro kubune bya mebi bitatu banyareba ko bwatana asomo bwabo bwa Kenya kwanza nigo chinga kecyateba buna ekyama kya UDA nigo getikarete gietenerete nabo igo nigo eganga yabere yo kubwatania abakenya bonsi. To our supporters all over the country, there's a report that appeared which was not the true position of what is happening in our relationship between UDA and ANC and Ford Kenya. I want to guarantee and assure our supporters wherever they are that as a party and a national party, we stand by making sure that democracy takes place either through nominations or through issuance of nomination certificates. And what was reported is not something that was discussed and agreed upon between UDA party and the friendly parties who have joined us to work with us. The true position is that UDA's stand is to unite this country, is to make sure that there is peace, and to make sure that there are Kenyans who stand together, articulate and pursue the issues of Kenyans. And as we are speaking now, and you are being assured this by the national chairman of UDA, there is no agreement whatsoever that has been signed between the three political parties. Na balia baguchikoligia ebirogo bya siasa na ndabagokora emirimo ase serikali nigo bwente gwetigimire mu gwekasitarike kenda omotenyi okane kolengana Justin Muturi yoro monegari we bunkene niga ate birebuna nigo baligetie gwekera omotenyi gatatu tarakikoera ebyama byonsi binyaro bya bwatokira amasakarabo ochiase ekyombe gyokulikie byama Register of Political Parties aseganga yokonyara kulingo lyokoba okwebya mebyo abo ayizo yoni gagocha maiga yeri chiko weti wanajibunga chionsi bere na boigo omurai wense kobekese asokubuno kwebyama na korosigwo omo bwebyama kolengana Muturi ni gate bere una lichi kelio igoli bwento gochago kola emeremo inse yamatuko 18 asabone yama byage siasa bigo chikobunwa na korosigwo mu bwage siasa ozaji coalition asaruro gukura gochiasema byonse byage siasa kwanekya omutinyo gatatu taraera babwatokira masakarabo gochiase ekyombe gyokulikie byama Registrar of Political Parties. Last week, as you all know, Parliament, and when I talk about Parliament, I mean the two houses, passed the Political Parties Amendment Bill, which is now an act of Parliament. I presented it to the President on Thursday and was assented to. It is now an act of Parliament. Obviously, as you know, laws take effect after 14 days. But in that law, there is the provision that party membership lists be submitted to the Registrar of Political Parties at least 14 days before they are submitted to the IEBC. If you work backwards, 14 days will mean around 26th, latest 26th of March. And the reason being, the Registrar of Political Parties is the one who is mandated by law to certify the party membership lists of all the political parties. Once they do that, now each party will be given their certified copies, true copies of their membership lists, which they can now
onward transmit to the IEBC before the 9th. That's the point which I was trying to explain to the leaders and party members or those intending to join the party, so that nobody is caught off guard. And this was also to try and remove the confusion that was being created with regard to the date of 9th of February, which is the date for resignation of public and state officers who intend to run for political office in the forthcoming general elections. Mwancho muligereria na mange toba togo kwaliganire kolende chikora gaisa to chiabo tukulingana na semese naende nyara gukumanya ayamo naenda mange hamangana siasa na manga kolekane umubunge okao kieni kanini kego kwanda mange rigatiga shagwa na kyakobora yanaenda mange habara ikuru Western Kenya mbakwane ngana lero tukulia lero ayonsi inchi gukumanya century wekano chikora gaisa to chiabo tugoikirawo nonkona chiramangana majya century wekano Ensa Eyemo Yabono margoba wali mwesto bwatana semesa yamangana mayanko bakirambia mono nayo muligereria biamono itali kerenga soko ya chora ko yatengera kurwa Ndizi TV hobwansuwa mugosito bwati gwetera semtandao yaito ensemo ya Facebook to bwati buna Ndizi TV News na bega nsemelia YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News chikora gesoto tomera negageletera nenkoro kwa Vincent Onyancha.